Day 2 match kalzela tuning khel tran chi te hi Kolasib District League winner jersey Singha le Champhai best of the rest jersey sin dokha te hin dia khel honum don khop maya Kolasib District League winner te hianin khel thuma tangin point nga an mutua Champhai best of the rest te hianin an point muza thi ka rechelawa point nga nge point du tiang vel chun mai the nakina komina te po laron soi chiang don nia che chen ka khia chen lo mani chon trana tang hun rei lo te a Champhai BOR ten free kick an huwa alom phamai thea ko wala kum no ala kul phado don tlata adun petra chi lo zo kani sirlama petra bio maya pool bele pot reset le pot don ki per nen tre ronda chuak tha bio maya si free mutla chaklat Jonthana reset le pot malama to de le gan soile te ya en kolan sila pangap o ma pe ya supply la pang 24 in Zealand reset le ya 27 Victor Amiko 27 hi Jonthana achep dewa ba pedik thabe somte an pe ya Jonthan sep khop men no chak khop ma ban duk chak ve zela Champhai lam chan san ni trep zela han lo veng man lo an kolan halama pek nuwa silama oma kate hen rizok mi o number ko la mu chiang thilo bakat na la Victorani lak chun zum zel free play ra khachu reset ngai replay khati tur khania ball chang tu te lampang pass mania ha ball chang tu lo zo kha pass dei zel me Kolasib District DL Winner Jonathan Justin 129 corner ada deep tha avateu Satya alam mana mo ko telo out man ni ka share luan thoina chuan malama khonin jesin bar mu chian thina mu har de lega heu zela chan sa muwa duk to pur me aduk chakle me ya aban lo man va
zela so da zelenci vak lo Victor Aniamo Mingaris Valul time Champhai lam bangin lalu thal tok contact em lawa run da chuak keu Champhai lam bangin chang le hala 21 Ming sang ananda phaya maro mi spa so ma zelan chang le ta silama zela so lom tisual vetlat tisual pon lo kha chun khoi pen sak thakop mai an bain petraem Kolasib lampangin da chu duang in da that chuak thatok lo zela chansan rep right wing rom pe tharon ko varmana janthana lan bui thakop mai Jantan kalzel Jantana gola try Asir de ulega panina ron veng to Champhai lam en nor pe velea Suwa kau mai Jantan Thô đi lâu tít lát mãi hay lại cả Clear thế lâu ạ Kolasib lam sọp teo lâu đắng ngặt ngặt tỏ mẹ clear pop mai duk thaziak meng mi sanga som pedik not sela chu lo mang for pui lapang shit lo fall lat halet wang me ngai ben ngai non thau chu le thei lawa bor che haulo chan som trep clear chan suni lo nangin lo pet pan tho mai Kolasib lam Mara Sound Johnson na peklen wa Johnson dalu da som te en kola Sirama sang pui na vor luta Champhai lam last man in the bank thiam sat kha jo kon pui na pangin chan san ne ya an hla lo score hal chat mai Ming sang an goal masuai khunga tuning khel goal masaber moi le mai clear pop mai avat teu satu ka omani mo right wing Jonathan corner Champhai lam ping counter attack thai don em last man lo ran chuak thario mai nang chat man tlat
Kolat malama Champhai le zon than te Isa Champhai à ul set le poda bol che san lo wa teu to riat lu bol bol lu a fing ko ma he de ulek ti chau ni na modern pe chu ga pesual dat Champhai à zon than le chuak top maiคนที่มาด่าชัวไม่ค่ะพยันติดต่อเราช่วยตัวนี้กบางอินก็เตียงแต่ค่ะไอเดียนี้ไปหมดออกมาโฟล์บางอินคนละรอนชัวบุยเดียวจนท่านะช่วงเต้นเปกันตัวมาคนคนละจังเลยอ่ะมาวันโชคแทนเซลจันสันไอโดนเอ็มคิปเปอร์วอร์นอัพแทนเอ็มเวเห็นก็ละสิลำบากออกมาชอบเตะจนทันChamphaiแล้วมันนอร์เพย์เจล่ะไปเสร็จเล่มเดียวแล้วมาเซลวันละฝูเอ็มเขาจูเอาท์มันสุดท้ายมันทรอยโดนนี่วิดีโอที่720p นก็ละ1080แล้วมา 4K เวลมาลักที่จุดจ้าผมมาเซฟโหลดนั่นแล้วมาวิดีโอไซส์เลนส์ดูตัวคุณภาพสั่งดูตัวจวนนี่upload ช่วงเรียวมาช่วงupload ช่วงเรียวตัวริน 720p quality เนี่ยมันเดือดเลยกินหูมันเก็บจานนี่จนทันสิละมาเป็นทวิวไหมโอ้มาลุดจักรมาบอลเลยจักรมาเลยกี่ปรินนัดเปสวลวันล้มแวโอ้มาข้านี่บอลข้าจังเลยทุกสิ่งที่เงี้ยสกอร์เราเทเลยโอ้ช่วงนี้แค่เลี้ยจวนนินปอนอ่ะจังกันติดเทตัวรังกันไงจงที่ฮาร์เวย์บอกนี่จนทันAll mà son under 12 10 tên mi team tiếng chi he lo khel về lại thôi Zelatan bolan vorlu dika
còn pui defender ten chan him man tlat a vai ong pet sual ve tlat zela asang ta set sitong khanin goal hi te ta wang hianin du to kan an lapi tuna sang man zel maya chuwangin hi bihon tu chu ni ve ding hleka ase target an pe dik theina chuan thave tho bok se somden hele zuwa defender in da to khop mai a him mun hi malu da chu zeu mai fiat lo tangkai khop mai ya tiang kha cross lua luang chia jin lo nang in shim cross thei kha full lo tla kha ju bol ani son tia dale zewa in combine thavio mai omane are ta set mo nga lak lo ve e mai van chu pui tham champhai la pangin ai in set sual ni jonthana sira jonthan ming sao rồi phải đó chết luôn có lần try thút đã sẽ về thấu cái tiền cơ lọt còn về lại thua hay là hơn Zera, hasil tanan voluta. Petrol tu. Sot na chansan idon. CM Zoka avahan tewe. Rasa bazau der maya. Inkela monom boga reload view na siya tani. Farsafa Kolasib DL Kolasib District League Winner te goal moi tak khonga 1-0 in khel man roi me kani Champhai team te sigina kha sipuran su thengem nge lela pang hian chelbet theyang second half po munum til don ni Etian tun ba ki khel thum ma chon turan len nei ni cheta tang chuan sang pali te semifinal khel turin dona khele munom chu tial dona ni and break asawa second half mutran le dona Champhai 11 start ha Rong close chak ve space an hule lawa jothana uma kavan nuk len na le shit lo men check tokul to sangan pe thako maya malama somtea cross low driver on cross dai po kha leram chon thang reng rio defender te kha lom tama bang kha jonthana khoinal khop mai jonthana hlom na kha pe thra ki parent safe thale mai
dân thằng hiền ní mình ở po khanin ní mình kêu là hang gol thum lai không à cái tiếng khan sốt thốt thuyền à car nal thấy em mà nè cái vậy làm hi lo em dân thằng hiền Kolasib district league zota ka season 3 about district champion zona khanin best player ni nge nge ni dân thana ball lo mo ko te ma sen mani point tur tho lo ni a chua pui thal tok Champhai la pangin chan san em a se pong man a lo ma le au yom hle mai zela va thu kha chu dik reng mai ma se ma lo tlai sa tani John thana a pet keeper van save thate lu le main vor lap mai vain zo em ve keeper in chan hi mani ha chu bon takani pui lut tuk ain tina dewa boy pui lok keeper ain tina dewa sang ngai tan me Kolasib DL Winner John thang corner bahan thateu second pa far post ron lut tha kha lo machine chân thon pongin corner pe le don ni one ball and Kola tal na ro không mẹ sập tia oh full lo chuộc thì từ long tiền lom le mà sập tia hi nistil ruồi te ang deu chi khania United Manchester United positioning hi digro em mà ya goal bull ngai hianin lom zek zel ne jersey sen dukate hi Champhai best of the rest team ten ya string hi Kolasib district league winner ten ni Kolasib lampang hen 1-0 in man troi me ka second half munom tak khel me ka ni hello pong mane mo Wan pet thate lu lem zela alo mang so so aron deliver kha kon puilam a kon silam pang len rol them ni le thang sang som te a sang xong tới reset lại có ta rồi thằng là sốt lốm thì
ham pe thate lu len cross goal trap chuyện ta lùa han run da phát chia sẽ là chuyện lom zual don này ha giờ là fall lova alo mang ati sual về là fall lom zuya viết ngol ngol mai kabarong laun tak hai jantana miss pass letlat hoi masalovin pass ani defender zong sang to kai apet luya khai lag lo to arit sok mai angala niang lelam khela po son so lo na ve lo tlu an lo tlu rul chi ni het lam pangana zo kha ma ka ti man lo Kolasib District League Winner jersey string haten goal katin man choi meka Champhai BOR best of the rest team te game thakop maya mara jon sipur hian la sur lei thei big lawa kon puila pang hian en kon pui ka ti Kolasib District League Winner te hian en an dang chat ve thei zel maya striker rom zelapon clear chance la nei thei big shilo ne mà sẽ pace ông chủ nào cho nên lòng thìn có mà body fight thì hiện thiểm tỏi mẹ tuần lai nó bằng chung tewe Zealand pea ai duang in ram deliver lo lom trade this was trap lù lên là le sẽ là với xong lại là lù lắm là rồi bị lòng lại là lù sau lại Champhai là bằng nghìn chance này trap xếp chuyển lầu khát mân rất giờ Kolasib là mình xong tia bạn theo em keeper nó mana Champhai là bên lo chua dễ là chân này cho trip defender in load lo out mà vẫn trong cái chuyện này jersey number 24 chân đâm mà chân him nem to le mà chân đâm nem to này team thế Champhai có nào ai abat tiêu uy goal mo cái team han corner le thôi dễ là nó score tiêu em corner le thôi na tiêu là to contract
khel munom khop maya zanina hianin match om tel don ani light noya no pangte khel nama saber tur ni mela enan cha kom to khom mai sabte giờ thằng chị là má mình sang à chỉ cần drop to còn rình lấy mày à half lom đầu liên tục defender tên lâu phủi man lâu à ship chariu mày vấp penalty Zlatan score ta Zel hi ăn lâu mà đi về lâu khá chua vậy cho nên anh môi tiền lâu này mà अपन là lâu em hôm nào chôn lâu về khóc bằng phải gần chuyển vào mà bùi à tôi nên kia là goal này na equalizer goal mỗi tắc căn mô nè kia là mô nằm tiêu mày Sorte na va predicte we hisang alo ma sila ma en ko la zong mi ha hisang ni ha Champhai la pang ang phur thar riu ma Zlatan bor lu len tu ma chan da ba pel thei lat lo kha chu Sorte Zlatan shot na pon straight Champhai la ben ko da ron pe do na bo ro ka sang khop mai a vor lut le la balom ve a pe long ngol me bo pui do ngai niam pet sẽ bắt đầu mà sẽ còn xếp lập càng tật thì đó em sập tay à phải là chuộc cho em chụp thấy à lâu block mà này uyếm tổ còn pet chơi offside mi lâu nè sao in khela zota Kolasib DL Winner le Champhai best of the rest 1-1 in the to kani
Kolasib lemon goal ang kung masa Champhai an si phuran sun man lo mai zain lama anh khel le dona tu ga match ni om baka ma hi chiang tak tak lom lo ni unom hle mai